Pinia bang nili nali tum fan PM Kisan APHUTHAK se labangso video lo na than pachini pon ikpo la penali tum klarda ka lambang ke labangso video arlo si thekpon long ikpo tangte aprang si KARDOM kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tami nali tum jong se labangso YouTube channel na anta subscribe prilang pul de kaching pen subscribe ikon la pen adunges tami belar jan thekloi odak tami nali tum kaching pen bear dead non lala pule monon pinili ajada son lela bangso YouTube channel long upload stamina litum mobile long notification ale pen alitum birta kelong da pranya fano lapen pathiek penon chethan polonang la PM Kisan 14th Installment APHUTHAK le lapen lang polonang so 14 installment nan ke chethabi ma labang so det non hejong government pen stami dak update pon elo la sonsona det arni mate la sonsona tarik hotsi 14 installment bangke nani tume kona long nan chethap ek popusi pangdak pono dasinon nali tumta langi pulute labang so video description long stami nali tum link long igi kali pulte nilifan telegram long channel long na homri go das stami nili link nang sen po kali pulte nali tum ajada browser pen le nali tum dam stami hodak tok dam iglote PM Kisan putok dam iglote nali tum theglong ikpo official website hodak ber pen nali tum stami langpon ikmelo lapen labang so website banon hejong putot update to ikelo ka update alam thebang lason lada copy pc update pon ma pulte dak non new farmer registration non bang kenali tum online pen stami dak registration melo lapen KYC jong sinali tum jong se KYC complete pelang pulte dak penta KYC nali tum complete ikmelo laben putot dak aber dolang know your status pudoye labang so dim dak bang nali tum thekpon long ik edat po themani le desktop mode cv dat lo amat se dak klangpon ik edat la pen puthot non langpon nang command to ar ni si labang so 14 installment ke long jima la pen non hejong puthot da government pen da update pi pon ik elo na litum government pen update pon bangkela na litum screen long thekpon long ikpo honorable prime minister will release the 14th installment of the PM Kisan scheme on 27 July 2023 la sinalitum chonghong iknang nilonon labang so 14 installment e jong sinalitum details bang choklim pole nalitum ekonong la 27 July labang so 27 adet bang kenalitum ekona long stami suri pli bang atangka bang kenalitum long don igwek pola pen long ik lasi ala ki chok chetum bang chok chilang pula tenalitum prabjin pen KYC complete amigo jong si KYC complete dam de la pen Indian Post Payment Bank pen ta link lelang pulte prabjin pen nalitum link dam igon la lo pulte nalitum labang so PM Kisan 14 installment bang 27 July arni bang nalitum long don ikpo la son lo la pen las non da government ahin pestame announce pon elo mate pu pon elo mate pangdak pon elo das 27 July la bang 14 installment bang nalitum ekona long nang chethap igwek la pen nalitum jong si kopini chok cherem hai hui do pulte nalitum dak thek pon long igi ing si abang ke dak nili nam piklang pon ikpo ing si abang ke nili amota na than pon iglo ing si bang ke new farmer registration la pen ing si bang KYC la pen aber dolang know your status labang so dim know your status podim ber penalitum dak OTP bises KYC dia ikta da KYC bang wang ikdelo nili back to ikpo masap sadak dalam nalitum la abera bang si ber ignang pon la abera dim da abera dim ber iglo pulte nalitum dak status know your status la dak chiwang ikelo la know your status nalitum jong si registration number apran da long don ik bom lo pulte nalitum dak registration number ber pen nalitum la screen long ki thek pon long captcha nalitum mobile long stami kaprek igi la bangso captcha nalitum dak ber pen nalitum la get data podim ber igon la pulte nalitum atheng no stami details nalitum account details nang klang atpo command to kon uninstallment sikilong tangmat 10 12 13 la high installment long lopulta dak don punan chek lang pola pen hodak nalitum jong si theklong igi athaksi nalitum ing si bangke adhar la pen bank account killing tang donang po lata nalitum hodak jong si no pulot nalitum account along stame tangka bang na chathabik elo la pen land shading land shading lata yes donai yes klang lopulta nalitum lata long don ikpo no pujong sido pulta nalitum prabjin pen la len long le pota la ta upload igon la pen verify igon la pen ing si bangke nalitum
KYC labang ke complete lama complete pilang ma latan nalitum option long igi jong si complete thai lapul ke thom long stami yes puarjan nang tek long ikpo jong si nalitum jong sing son ba complete pilang pul dak no puarjan nang cheklang igi las nalitum jong si labangso registration number chinne pulote nalitum dak nalitum mobile number kalte Aadhaar card number ber penstami nalitum details lang ikmelo ason lo lasi kai apply process tamen nili paklang daprang po nalitum chonghong igon lasi nalitum la sonsona video kilang long veria fan nalitum labang so YouTube channel bang subscribe iklang po lalo pulte nalitum sonson lang long ikpo lapen kai apply process nili nalitum hana 1p daprang po labang kumantuar ni nili 1 exin nili jong si free jong si apor mesen do hodlong free time hodlong pulte nili labang so kai apply online kai apply process tamen nalitum fan napiklang pon ikpo lapen nang 1 pik pola penalitum jong si registration selang pole prabjin penalitum ya ekta registration bang kali KYC bang complete igon la pen tekloin nalitum la bers tame option bang do igo tak know your status la bang sodim non new si at pon la bang sodim nalitum ber ikpen lang pon ikmen la pen athak tame do iglo la pen new farmer registration la bang so puthak tanili paklang ikpo la si chonghong ek chanon asipini la video lang bang nila short information ali tumhan nang kipi ik bang la lo 14 installment command tus na thabi ma pu la bang so puthak se nili nang than pachini pon ik la 14 installment la bang ke 27 July 2023 ani si nang thap ik po lan chala la si video lang mission plan ali tum share igon la pen prabjen pe la bang so YouTube channel da subscribe igon ka la pen mission comment nali tum pigon la sipin ya video lang moni la si pathek pen pajodik pola sipina puthot ka pre video lang chitong nang tang domi thak mi ka do ka vi Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ra do an panstami nilhin pen kardom